Jam 19:55 keluar Armada Indah menuju Kota Medan. Selamat sampai tujuan. Kosong Umar bin Khattab. Jam 19:59 keluar Simpati Star Scania K410. Jam 20:03 keluar HI Sleeper Mercedes-Benz 1836. Disusul dengan Jetbus 5 CRG 24434. Jam 8:05 keluar The Sweet Class JRG Sweet Class. Yap, jam 20:10 Armada Indah. Armada Indah keluar menuju Kota Medan. Jam 8:10 disusul dengan Pai Maham. Dengan julukan The Doctor. Dik Nabila. Jam 20:16.
Nah, di sana ada PT Pelangi.